I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you good news. Ngithathe leli thuba ke nginibingelele phindze nginamukele esihlokweni sethu salamhla serhapsodi yamaqiniso lekuyincwadi yekukholwa yonke amalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla ke ngilolu isondvo tilishumi nesithupha enyangeni yeNdlovulenkhulu eminyakeni wa-2025. Singaqhubeki ke ngethemba solo nihlanganyela kanye nathi etinkonzweni tethu tekuphiliswa ema-Healing Streams Life Healing Services. Lamhla ke ngilolu langa lekugcina ningaphuthelwa nitshele wonke etindzaweni tonke ligama leNkosi malibongwe. Sihloko sethu salamhla umfundisi uthi umkhicito lophikelelako. Sifundza incwadi yaPetro 2 sahloko sekucala ivesi lesihlanu kuyogcina evesini lesikhombisa. Sifundzwa ngalo lihumusho leNew King James Version. Kufundzeka kanjena: ngaleso sizathu ke khuthalelani kwengeta buqotho ekukholweni, nakubo buqotho nengete kwati, nasekwatini nengete kutithiba, nasekutithibeni nengete kukhuthatela, nasekukhuthatheleni nengete kumesaba uNkulunkulu, nasekumesabeni uNkulunkulu nengete kuthandza abazalwane, nasekuthandzeni bazalwane nengete luthando. Mayibongwe iNkosi. Uyabhala umfundisi uthi umpostoli Petro ngamoya longcwele kulombhalo longenhla wendlala letinye timphawu letinhle lekumele sengete etimpilweni tethu kuze sihlale njalo sikhicita. Awunake nakulo kushiwo livesi lesiphohlongo lelithi nangabe letindvo letitikini tivama titawunenda nikhutsale nitsele titselo ekuyatini ngalokugcwele iNkosi yethu Jesu Kristu. Loyo ngPetro 2 sahloko sekucala livesi lesiphohlongo. Umfundisi uyachubeka uyachaza uthi lokho kusho ukuthi akudzingeki udlubulunzele kude ukhicite empilweni yakho yakamoya. Lokumele ukwende nje ngokushiwo livi kuyo incwadi yaPetro 2 sahloko sekucala qale evesini lesihlanu yogcina kuvesini lesikhombisa ngalo lona leli humusho leNew King James Version lelithi khuthalela kwengeta buqotho ekukholweni, nakubo buqotho wengete lwati, nasekwatini wengete kutithiba, nasekutithibeni wengete kumesaba uNkulunkulu, nasekumesabeni uNkulunkulu wengete kuthandza bazalwane, nasekuthandzeni bazalwane nengete luthando. Mayibongwe iNkosi. Umfundisi uthi letimphawu letinhle titatisebentela tona kucinisekisa ukuthi awusiyo inyumba noma longatheli tithelo ekuyatini ngalokugcwele iNkosi yethu Jesu Kristu. Mane-ke labanyenti bayati iNkosi kuphela etinhloko tabo, bayakhona kuphindzaphindza emagama kaNkulunkulu nemibhalo, kodwa imiphumela ayibonakala etimpilweni tabo. Uyabuta umfundisi uthi ngabe lokhu kwentekelani. Uthi ngalokuthi abakatiniketi letindvo letinhle, naka kutsi lombhalo uthi nangabe letindvo tikini tivama, lokusho ukuthi letimphawu leti kumele tibe kuwe ngetilinganiso letisetulu, tilinganiso leticicimako. Umfundisi uyachubeka uthi kwenta sibonelo nje, kungako kungafanele ukhulume igama lafana nekuthi nginenhlitiyo lencane lengabeketeli. Cha, uNkulunkulu ufuna kubeketela kucicime kuwe. Ungamane umemedele uthi ngingumuntu lobeketela kakhulu, angimani nje ngicantsuke noma ngikhungatheke nangibhekene netingcinamba. Ingcinamba titibusiso, tisinyathelo lengizuba ngaso ngiphakanyiswe. Amen. Kanjalo hlala umemedela uthi ngibonakalisa indalo yaNkulunkulu. Yela uthando lwababe ngalokucicimako, futhi ngikhadimisa buhle nenkatimlo yemazulu emhlabeni lengiphila kuwo. Umfundisi uthi incwadi yaPetro 2 sahloko sekucala livesi lemfica lithi ngobe lowo lote letindvo uyimbumbuthe uyafifiyela, sewukhohlwe ukuthi wahlandwa etonweni takhe takuqala.
Umfundisi uthi ngekushoda kwaleti mpawu letinhleleti umuntu ubona judani, akakhoni kubona imbono yakamoya noma inkathimulo ledako. Kungaleso sizathu labanye bangakhoni kufika ezingeni lekukhula kamoya uNkulunkulu labakamisele lona. Kodwa kulabo labatengetile leti mpawu kuhlala kunekucicima, imbono yabo ihlala ikhula, bahlala njalo bakhula, batfolwa tembulo letinsha. Lwati lwabo ngaNkulunkulu luhlala lukhwicita futhi lutsinza nalabanye. Haleluya. Ngiyacela sisho umthandazo ngalokudalekile, nisho lamagama emva kwami nithi, Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngelivi lakho. Leli ngakhako naleli ngisimamisa eqinisweni. Lwati lwami ngawe luyakhicita futhi ngithela tithelo kuyo yonke imisebenti lemihle. Ngiyakubonga ngekungipha amandla ukuthi ngikhone ukucicima ekukholweni, ekubeketeleni, eluthandweni kanye nesekwesabeni uNkulunkulu. Futhi ngikhicita imiphumela lekukhathimulisako egameni likaJesu. Amen. Qhubeka nesifundo ufunda incwadi yabaseKolose bokuqala sahluko semfica ivesi lelishumi kuba seFiliphu sahluko sokuqala uqala evesini lemfica uyogcina evesini lelishumi nakunye. Tihlabelelo sahluko sokuqala uqala evesini lokuqala uyogcina evesini lesithathu. Luka wokuqala sahluko semashumi lamabili nesithupha uyevesini lemashumi lasihlanu nesithupha. Deuteronomy sahluko sesihlanu esahlukweni sesikhombisa. Uhlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye lelo. Uhlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufunda Mateyu sahluko semashumi lamabili nakuthathu uqala evesini leshumi nakuthathu uyogcina evesini lemashumi lamabili nakubili, kanye nencwadi ya-Exodus sahluko semashumi lamabili nesihlanu. Ligama lenkosi malibongwe. Singahambi siyaqhubeka siyanqutela ukuthi ihlanganyele nathi etinkonzweni tethu tekuphiliswa ama-Healing Streams Live Healing Services kanye nemfundisi Chris. Lamhla ngitoti inkonzo tekugcina, ningaphuthelwa, nitshele wonke kuto tonke tindzawo. Ligama lenkosi malibongwe. Bude kube ngeso sikhathi lesitako ngalokufanako. Inkosi inibusise.